Kali, abantu basa dining, abantu basa dining, papa stars muza ko ya. Kwa program yani kitachiwe. Pasta no kuguma. So now, Pero nós o grupo é a pasta. Não dá pasta da quem Hata kuma rahasa kuisha. Na yari da hata wani na takarce ya. Ba zai ko hango wani. Bada studio. Kada mu yi kamar aneman. Ndio mo hasa wani. Darwa kunyoyo. Kuba. Desi na miche. Desi ba. Shuche. Wanji. Baka wani hora. Na kama unataka kwani. Bado mliabo mabasaka. Taka kuchira muyetereze kwake. Ora namba kwake kokoro. Ora kuboha ko mugoro. Aba hure mugabo muta. Para dari ni mereka penungganan muzakwa. Para wambe baba zizi. Zizi kora kona kali zizi kozile pageji. Zina ya hanga dinwe. Soalnya tu market nama ni. Jangan malah tu masa tu mahu zida. Lap kena cara. Kalau ni kalau zida tu kurang jauh tu. Oke, asmani. Lawan kau sendiri dia. Kalau media, audio program. Kalau media, subscribe jika mereka program. Saya bukan masuk. Kacau hukar apa tadi itu pak.
Ya baka story basi tu kuyakambiye. Uza basi. Kama. kimwe umutasa muryango waho zo kuka muryango waho tubariye ishatu akanda ko mukiheho mukakomoroje mutahemu hazarira asigare bazitahe ombakaganyo kana tezere kwakira umwishongoza bijo abagore batakakoze iki ubuzima twenda abagore ko shahe yine ho y'abagore tene kumanira abagore kuvuga abagore nabakira urura abantu bakushendekeza urura abantu kuza gushitama twabakira ejo tikurga nakugambira ngo abo barga iyisamwiri banyanya bari kusherwa banyanya ba Samueli ejo bakusherwa abo ba pasta babo atwachura nanisha bangu mazima babahumbire mabantu ba pasta muhumbire mabantu nabeshingereza aza mbatia rumungaro ninga nimumbahumireho ngwe bare munonga ubwo bishoboye twa muryango bitoro mumanyawe ubwo mushaka mukuru kandi mushaka mukuru ngabukunda ngabukunda rero we ishe Samuel Kitobu atuhereze nteba aha abo arabantu batanga kuretwa reka shitamo muzaba abo arabatanga kuretwa umanye kuhinekero we bare munonga muzeyi we bare kuza jo mwana mwana akakura arya ine mico murungi na mafutere nanga namanya gukora cyane so abagore kumwaka wa murihihi kandi hahirekiro cyebrize ndakakoze rekenega n'urugambo rwingi we kopwe horo mu kutungendeze rugambo meanwhile kitari yecho neza kubakwata mwisho so urukwemera abagore bashyize hihi Porambora abagore nabareba wakamera hariya ngo kuna nabagambire ate tuzakubarazinga hi zakubarisha tuhasani nyana ngo mwena mwemerere katwena mwemerere twakire katwemerere azana bajango muntu karushita ugarugu mashitami reka mwetegereze mugende porambora mbetegereze urugu mashitami warko yabeta ko ndero umugore ari serious kashara gataha atakakara busenya ari serious barekere zakubarisha turabare kare uyo moya kirera twabara zuro ore kashara kare gatandike porambora emwe apenza kutari kirarisha tukushu okay ishatu reka bitwara mwene baro musanga satongo mayi no bwira ibiri yara Abraye mwe tware ni Oh!
Yamixinga. Ahora paisa Put avante cho. Ako! Kusinaje. Bora mukista. Sabe o rama. Sabe tu. Como eu tô no gato, eu só sai da. Ei tu. Como eu saio desse mundo, eu parei. Ai. Chegou e sobre isso, eu vou chamar pra mim. Eu tô bastante nada. Bana shangro shindoro mugerejo katwakire pastor banza twereze ishara yero banyuma turebe kitwakora teho. Right. Namwemerere mazima pastor twereze ishara.
tata mukama Burundu nensi tukusibira kimwe tine bukobona bwarucho awentekateka ndungi yabasa kubaho abijoberi abo mukora mushija n'umutasi okubasa okutebenkanisa niwe mukama obaraganise ngo lyago mahamanitwe omumbera zona tata tukwebariza kimwe abo bugabirizi bw'esente ubase kurebeka abantu kurekura sente nokora embagaji mukama kandi bagaruka barira abantu bona omehanda etari emwe okutwegitaho mu bagaji tata ninkwebariza kimwe ntine bukomona bwarukiro abo bantu okukwatanisa n'okuba hamwe hagati mu bagaji atari abwenganda zona kureka abwenganda zona okwegita okuba mu bagaji abo burungi bawe tata nimpera kimwe sabiseri izoba mukama bene wakora nawe mbabazi zawe omu izina erya Yesu Kristo mukama wetu amen. Alright. Dijya nuza kutangesha ngoro abandi bashitame de n'abagenyi bitarogore bitamisho gitwa bemeriye ubwo kiri no shoti. Yego. Bakuma mutaje musore n'inga kutima maso. Kare mwinga mwenya shemererwe iwe ori kubera bare bakurechene iwe abakwinga obatuzerezene abona kutangata rero tukurya tukubona kurya umuhoro Babanza guteke mwe. Alright kare. mwe bare kubonera kujora ikristo mwe bare kubasiba tumira abantu bakurebe ubwo ni best man papa ari umushaja batine kwa na watine kwayo Bas. watutire porabo musase ndasa kuri kimsani muroga kare yatutire masuma munana bono waza kuja koherezo mukona garasi Aba kutukuji kare. umusomo kohereza jahiguru munonga mwenye nani kama mukuru n'umushumbi apora batangira mushumbi atakatambike utakamsharuru kumukande Waraje chassis baro kushango tukutaho. ishatu ibiri Atsigara ibiri. emwe abana kirivurije baraba Kona. ninyenda gwe ati nomrataniza kumera karata tatine cyo kujya gutaro gatebe rokatebe nozakaribo dafayo Akatebe ko kareki. iyo murete Akatebe kareki. cyo mpora atambura je mwe Akatebe kareki Samueli. atambura je Enjereya. Alright. mpora Obashi. Pora. Bwana hatukana. Bazuma Samuel yeteje kukuru. Mpora abandi nabagutinda. Mpora ocho.
DJ kau tanya kau dong ni makwa tu dia. Kuja, kuterigaro. Kuterigaro sama sama ya kuja. Bantu ya kuja ya kuja na kuterigaro. Atu sabachi ya. Sadar katubachi mana cire kuja mana cire. Sabu katubachi ro mugatokwe. Agar kayihereza umukasi twese twakira rusondogwe unyowe nyisa mukezo era hasigara ubushore tumanye ngo bamutandikira ate baha ati niwe sami kashenugu ati nakurya icyo nisho hazimanije impamvu nawe nakurya asanye mu rurimi cyangu mu rurimi cyangu cy'umutoto Atamushoro ururimi cyangu cy'umuhe bas nomorje orjano aminde bashisha muri ya muganga bashisha para ochuba para manto kamera Masih pura-pura, apa kamu pura? Essa foto mukasi, rero kariya, akakwatu mushisha, rero nutwenda mu nyuisa ne bantu mwe. Kakwate je babe kakwate. Mwana zamiri, kakwate. Bakasara kutoka amanya nanya. Ayo mtaja ha? Ati ni wewe sina arufa. Monjere babe monjocho monjere babe. Ya yini ho ya yini monjere monjo. Kacho babu tuko bachira bate hariya. Mera kara aisa kumta ho. Itu mashisha mo customer. Chupa pia wachi hilo ni pia. Ni soda. Leo ni kwa kosa chupa ya pia mashisha mo. Customer. Ndio mashisha mo. Mara na zikata masina kama soda. Absolutely. Polisi. Sio masina kama Yesu. Sio masina kama Kuna mjana para. Kuna mana ya kuiru mtini. Umana nasra kama masina kama haraka. Para. Kayo mumuhereza tubaho reka nyisiriho. Mumute hihi. Ema shitamo kunumisho. Mumute shitamisa kunumisho. Musaye kayo babi. Bani narumanye bitwa bari ndero kuno yaba mu mbere kachikoreje kuno. Babaze yabatwumira abantu bapegiso kwaje. Afika DJ gumiza makantu kawe. Takasho murapa katemba batu waini. Bwana kesho murane ukenda bwana batu waina. Saruna Gahurra Bishazara Nabagira to Mary Gonzaro Mushisha Never Gonzaro Mushisha Nabagurita Kandi Umugaro Mushisha Nawana Gahurra Bagira Bishazara Para na Nishalusane Metro Kwata Mazima It's best to find out what I Best to find Nani sama kota munasi kena masuk kamu jero bukan di kampus. Kamu orang mana bawa sama baca agreement lagi. Kata apa pun bawa mana lagi.
kwitegereza kubaho tubakorebaho umuhandikira ukandikira mwirira kuno misho so ikintu cyo abanaba mwirira kuno mazima kwatira ekitabo ekyo batandikira mesho mazina nanga cyo nabagambire muri wese muno yabakire gesente muno yabakire gesente icyo muno yabakire gesente kujya sente mwindi mwe mazima Numbaba wonye kantu ka wogwe oboyine ecyo kwenda kwa oboyine ecyo kwenda ne sente niki nende ungani mamu nende zo weni wije ko project na teka hembuzi teka hosete teka hechi teka hochi bashomere brizina barani uzuma ahasigara nza kwantumanya ubujasima umurima bagayasa fayo batumwe umwe amazumu byafayo mama nuru Alright.
umukoro gushabirwe imbaga shabirwe n'intebe yose itamiye shabirwe materenga ichero tampina thank you wewe pisha kwa makunda yeah katiche walikiria saura kama wale tamani eva sema mukota saidia Otalentina, tumindo, eu não sei se igual. Otalentina, deixa passar o dia da fronteira. Carechebe, careca, bacana, arebe, vamos ir kukumá. Na manhã de guagua, poxa. Majority, makumi ibiri, abrana kumwe. Marriage, solemnized by Erastio Batekaho Ekansa in the county of Ichunachoba Chandikaho. Tushuma ife durahari izina umwambe no mucyara tubakira abantu babiri kureka no muntu umwe ukipapura icyeki ecyekanisa deni akakace niko ka government ko barabana benda gushobora aheri ihanga akantu ko karabarabyaho igihe kanisa ne basauta barabya ko kakakace niko kabareba babashaba azamugezo mu kabice kurungi bana batata mutije kwendera mufererwe kigambo icyo nakubasa kugambira Samuel ubare kunyesega dekana nyimarire cyumwe ubare kunyesega ukankora best man wawe kandi ukanyoreka abaziri bawe b'umubiri ukanyorekana n'umuziri wawe uw'umwoyo ahi wakurire pastor Kachabe ubare kumunyoreka kandi ndeba buzimata mbona barihizina kusase sonora aho rukundo hariho kugumisiriza hariho okusasira rukundo kugumisiriza no kusasira na Sunday na Bujon Samuel ebitarga hagati yanyu mugezeho umunonga mu rwane bashije na makazi mu bahango bwanyu na n'umubuke bwanyu urebeke ngo rukundo tiyakurugamo kandi rukundo etariyo buyage rekebe ebe rukundo ya mutima bende utarurwaho okusasira kandi utarurwaho okugumesereza okutina ruhanga niyo yakubera number 1 hagire cyabashitamira kikabashobera tindu kwija kubabiha ngo okwahimwato nakashumo konka arubu kweza kakabaka tembo Samuel cyo niendo cyumanye na Sunday. I want you to know that karakashumo konka harubu kwikaka kabaka tembo the day you must get your success ko kumara kusasira ati rukundo negenda munonga na kusasira ariho enshobezi kweza zikabaho okumaka gitu ukashanga ngo arakantu kake akiwe nkomushija akora kureba nketari nshonga konka hamukazi nikamunyegereza munonga korashange ngo akone kamunyegereza munonga geza ho munonga oyege okuwa kubasa kuteyi hamu ukatura nawe kandi ababaka ubwo mukazo wafuna tuwamufuna kumuhindura kureka wamufuna kwega okutura nawe tokuzire nawe icyo kimanye tokuzire nawe hinebyo nashange arukukoro bashango takwatagana nabyo complete konka nyina ngo oyege okutura nawe oyege okumukunda kandi aho be wasi arukundo yongeraho ikigambo forgive me please sweetheart stargo mukanwa kawe forgive me please honey stargo mukanwa kawe na Sunday na Samuel nkabanywana banje nka best man wanyu ebyo nibyo bintu bena ngo ibiro mushanju y'ukwezi kw'ikumenebiri umwaka ogwa 2021 twafuna yo mugisha ruhanga yatwerezayo umwana wo mustegazi hati nanyo kumba ndi angira ati katabana kanje nakasego muka tokora kandi mushawa man pastor so bueno ariko muka tiyambara rebe gitungo ambuza mu mugambire itungo ki yangira tiwe genda uyemerere ugambitu nateka yashingambe kagodo ashingambe mfoko kona lyo ni itungo ndoko kanosha ne kinyoni
Koru arete mboko no kujo muhereza nariyo nitunga. Konka na Sunday Oliver Samuel Mujoni eka eya kusasira tuza kubahereza embuzi eyindi jana yo hati umuburuho ninza ko juko umuburuho ni yenda tukitwara umuguru sogo eberoho yaguma nerira so tuza kubahereza embuzi ekintu tuza kubatambara ku munonga mutandekeraho umwizina rya Yesu Kristo kare nuko byakira webare bazimubebe yena mweberaha utakashita margayo kuhereza abashijabo akanta kumamine wo takubasagambira muzindaro ubire buri ngo buri n'utwata mwene ukora imere abantu twashemerwa twasimukare mwene yemerera ugitinye we nakana bakunda munonga no mwebare bukinye bwashembera najya nanywa mwene nabahereze iki izina rya mukama simwe tuteregaro kona muna abandi batunga kire masomo kare shoma speaker kurata cyamano wembagaje banje utugambire byo kujyagendera izoba ibigambo kabishatu cyamano wembaga ibigambo mukama simwe banzo kubye banzo kiza kutayire mbaga ya Uzulu Samuel Uzulu Samuel ngatana kandi chairman wa meeting takuma unyeze na kumpindura chairman wembaga kana aza kwanga konga ajiro kumugondera ajya kankore icyecyo rangana sako no yakire ni sima time inakora nayo mu kiyungu nubo babasa kutusya haryechi imwo kumuryaha inabantu abasiba mbatubereraho bwenu nimbasima limawa pastor pastor ni msime ngo atanzi kizira tutandikire turuniyo tunagirire na muzei se wa Samuel ni msima nyuma aje kumpikireho wino manzu bonyerekere ngahura nama ngamango je mbaga nzo gukora kandi twagikora yawo bwenu mwena mwe bari munonga mugarike yoje abo kurarambara reje kanga yari umwezu mwe bari munonga webare mwene bona bakora ngogo mazima bakora gomine twato abukwata shamara speech ndise kurata so kakwa Roma wa government na wampa abigambo kabishatu or chairman chenga cha kunuya RC3 RC4 RC5 RC9 RC10 or chairman RC10 niyo zingahi kagano uhora RDC kakubataro nsiba na timu itwe twina mu kanisa tubtewe kanisa objeni ubabase kwe hayo munonga uprekura sente nuza zitari nyinji kwa kazi tubasiteni zo tuhire twagumisa mutwarungana na timu ya Samuel nabo barunana sente na nabo mshija wa Samuel sha okumuzara pastor nawe nabo bakunganya sente bakora urukiko ikintu cyabasika kubasika haleluya sente zora tubentu ivuga ngo twakwatandisa twakora imbaga yabasa kugenda misho so nyebaza abo bantu mwena omuri Kakoba omuri Masha omuri Kamuri na Kabare alo pastor Marga Kabare Joram arwati kumureba ukubasa kwe hayo hawe mbagechi echo nisima mukama na nimukubasa ukwehe kwani Joram hikahi haza akoye ni speech ombine speech hikahi kina ni mbate wahereza nk'abagore n'ekigambo kikwatirine n'okundana kwabo okuba okuriyo omuntu wana kuno omuntu omukunde kandi oli mwesigwa aliwe omuntu nakona omundu ondiiso osanga atari mwesigwa aliwe atiza kwekyusa kutusa amaka gakozire ki gasisikire so buli omu mulimwe Samuel na Oliver mukundanire kimwe mukwatanise musasirane mukumiseserane abimurabugane byona akuba obushoro umurumu omwazamu nubo kwatanisa nubo kumanyana katika bachangu kuchiri mutakaje na byona byahwa mwatandiko rugendo rusya somo ina kusaba mukama ababase kwa basa haleluya Yohana sura 14 amshoro 14 najana kumurishara ikintu cyona omizina ryanje ryakikora cyo kikomasha ngo okushaba kwani Muzuni Samuel
rero kwizire kunuya twe kugira ngo tanatura nakora yo aza basigaza binjya cyaro awi murizo mutabona usanga bakora usohura nango bahindara abana bayari kumva mwe natwabireba byatura nakora kandi twamanga n'umuntu w'amadresi nango nishe we nkamwe wangu takashikamuga umwanya gutaguma kunkate byatura nakora twabireba kandi twamura akbana agamba Alex yaro wakujikura wabo yaha God bless you isha aspeech ya bigambo kabike aba Samuel agayo Alex ari kura yashemerwa kubaha kana asimana ngawunje nyo abashobora hanga y'abahishirisa kana abasima muno. I've worked with Samuel for a long time. Akozere na Samuel kumara kile karingwa In ministry. Omuhereza. We have been working together in ministry. Batule bakora hamwe omuhereza. We have served together in ministry. Which ministry? We are together in the same ministry. We are in the same church, me and him. Bakozere hamwe bire buringo mukanise mu muhereza mu kanisa. Yes. And he's a very hard working man. Kana omushija ari gukora mu kimunonga. And I salute him for that. Kana mushima habwecho. I'm going to talk about two things only. Tingamba yechoka. In the book of Luke, Omukitabo kya Luka chapter 17, eshuri 17 when Jesus healed the 10 lepers, Yesu akagamba omuhereza 12 in verse 17, orugero 17 Jesus saying, akagira were they not 10 lepers? ngo akaba atari 10 How abahera comes it's only one who has come to appreciate? kuko umwe niwe yizire gushima. So it means, Ikimanisa most cases when we get what we want, ubwire bw'ibyo watunga cyo kubanonda we don't remember where we got it from. umuntu We don't remember where we got it from. utakayebwa aho kihire. So I want to encourage you, my brother, Ninye agaramana munywani wanje whatever you get in the Lordship, whatever you get in the Lordship, in the presence of God, iwaheza kutunga kintu cyona umuju you yahanga maintain it in the presence of God. kandi kibike umukubaho kwa I mukama. have worked within ministry. Omuhereza obu We have worked together in ministry. tukozere hamwe omuhereza obu I want to encourage you ninye ndagarama mani to ngo keep it up. ukugumizamo The fact that you got what you wanted waheza ko tungire cyo tungire doesn't mean that you go away from the ministry. cyumasa ngo kikuyeho omuhereza Keep serving God gumiza mu nohereza ruhanga even more than the way you are serving Him. okukizaho no kobere Because nohereza what was hindering you, ebintu ebirembe kwiga it is now done. byona You byahaho don't have any other request that you need. You don't have any other request. ato haro okushabo kundi You don't have any other. toyine cyete ngo kindi You wanted to study. no You kushabo wanted studying. It is marriage. kandi waheza kushoma ati washoye no shoyere That's the last stage in life. hate cyo kwero kwemagara So just keep it up, hate cyo gumizamo but don't forget to serve God. kandi utakayebwa kwebaza And the ruhanga last part omucyamuheru is that birds of the same feather flock together. barizofa Of the same feather. ebinyonyi by'amapapa gakushana. Now you've been flying with all people you're with when you're not married. Obuye no guruka wenka otweyagara wenka. Now you have got married. Hati kandi washwera. So it means now you have to change. Hati nikimanyisa ngo ine kuhinduraho. Change the direction. Hati hindura nteka You are now flying those who are married. Hati korobere no guruka wenka guruka manyero kumanya ngo ino mukazi. Hallelujah. Amen. So there is the need to change. It doesn't mean that you forget your old friends. Tikikumanyisa ngo yebwe banywana babe nyuma. But you now have to know how you handle and deal with them. Kureka wenge kumanya ko abaginde hato bushwere bwawe. Hallelujah. Amen. I know I tell people Nitiragambira abantu that when you are not married, akakigambira abo they will tell you what they have learned and what they have had. Yubagambira cyo bahurire ningashi cyo. But the one who is married Nuko umuntu washwire. will tell you what he has learned, Oyagambira cyayitire. what he has had, Icyahurire and what he has gone through. kandi cyarabire. So I will encourage you, Nikugarama. continue to seek counsel. Continue to seek counsel. Have the knowledge. Ugamba ni kweleza je? I'm available and I'm there for you. Ndiho kandi ndahabwawe. Yes, obviously you can reach me. Buri kimwe ubundo biceho. Yeah, I work with different companies. Ni kora no muhereza butarukushaka companies zitakushaka. There's so many companies. Ubu biceho yatwaraje bashija. Thank you so much. Mwebale munonga. So mwebale nari bwabya buri wonji. Mwebale no kushomora ushungu Kandi mpike company wabakiraha.
abantu bona abantu barugamba ndabaguma bareba ko Kasifu katumwongere ingaro. utera ingaro samani Ciri kumanyisa mwenye jarabya. Kwa hare